Ilo wanga riming sarom garalo na FM itimenateta ang kombo ntsena kubilawara ya khume mbiri na kwamkela ming sarome kwa ngang sala station shurko la Gauteng Mpumalanga na Northwest Limpopo pro kumage audio streaming yam garalo na fm.co.za ni Khalanga Pat Mathebula ngwana smart wa jimo shtango mashingirtano chacha makuna lwanda nazi ming sarome na kwamkela ka kanongono ko Afrika Wa Vulavula humela suwe tinyiko moken Shivambu famasunga kufika leka hafu kubilawara yangwe ekanhlekana wasiko la namuhla kwala a Gauteng konjani alimpopo minjani Northwest minjani Mpumalanga nambona la Cotton Day la kesa sunele kumingisele mgaralo na FM abukoni buphirima Northwest nangomi kuba ko audio streaming hakesa shinen timakati tele mingisero mgaralo na FM kabele tintsakala kukutwa ngongulo weka tohoti ya kusungula itimaka ta mbulavulo kumbe timaka ta kuba bandara EFF rikartlangela lembera bonongo namuntlha risimikuwile uri yini wena magoza lama ya nhungu wa malembe ka vandla matitwelo ya weyiwayi loko ri xirho xa vandla u vona mi ta yisa ku yini amahlweni hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi mingisero mgana lona FM hi lava ku vulavula hi languteka timhaka letiya ta ku msirhelelo wa vaaki va teke xiboho tanihi hofisi ku va va ya languta hi vuntshwa xiboho lexi tekiweke hi khoto ya vumbiwa ku a va languti kahle hi ku ongeti leswi va nga tirhisa swoho a tindlela ta vona ngopfu ka ku langutiwa ka xiboho lexa xa timhaka leti khumbaka president na khampani leya vusasa na ku va president va lahlekise parliament hi swihehlo swo leswiya na ku va vo va endle xilavisisi va endle xihoxo hi ndlela leyo swi vula yini leswiwani hi ndlela leyo hi ta bula na mutivi wa nawu advocate Ntsako Baloyi a hi va lavile na vona va hofisi ya msirhelelo wa vaaki kambe vo khoma lava tshika hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi leswi hi nga nghena ka level 3 swi vula yini leswi hinkwaswo leswi ta va hi kha hi bula na Professor Barry Hanyani bona va suka a University ya Bokoni Bophirima ta va kha hi bula na vo hi kha hi languteka vandla ra EFF ri ka ri khoma lembe ra munongo ivi hi tlhe hi languta na timhaka letiya ta ku va ku langutiwa nakambe leswi endlekaka ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yoleyo a ni ku hi nga se ya kule ni sungula hi nga se bula ni sungula na ku twisa hambi xi ta tlanga yimani twa ku xa tlanga ni ku twisa leswiwa 3 2 Tangira maphosa yewe uniyele munhu wa sweet Tangira maphosa yewe ingenile 350 Tangira maphosa yewe vatalitiwa namuhla Tangira maphosa tsamani van'wana va vula tani veri hey ku endleka yini la se i un'wana uyingiseri a nga ndla nkandziso n'wana ku daka kumbexana leswi hi fanele ku swi basisa la i ku ka vula ku swi tivisiwe hi president i milawu leyi nga tekiwa hi tiko hi ndlela yaleyo se ke van'wana va vula ku a hi fanele hi tsaka hikuva vanhu va kha va kuma 350 leyi kambe van'wana va ku hi ta tsakisa ku yini hikuva tirhi va le posweni van'wani ku hehliwa ku loko i fanele ya kuma 350 va ta ku byela ku hamala loko yi ri koho va ku hi niki 50 rand hi ku nyika 300 sweswo swa ku taniya mintlhontlho leyi vanhu va nge le ku hlanganeni na yona yi ri ya vusweti advocate ni kombela mi ni khomela tani na muhumelerisi wa mina ni khomeleni ni la ku ringeta ku chumayelanyana kantsongo lama ku mhaka yin'wana na yin'wana leyi u yi endlaka u khula ku ti vuyerisa hi ku veka ntshikelelo ka van'wani yi va ni ku byela siku rin'wana xidyoho xo lexo xi ta vuya xi ku lava na koho xi ta ku kuma hi ku hakelo ya xin'wana na xin'wana ya xidyoho xin'wana na xin'wana yi koho hi ndlela leyi hi ku ni byeli ku munhu loyi a nga holi a nga tirhi wena wa tirha i n'wi tekela 50 rand kumbe n'wi tekela ya leyi n'wi tekelaka yoho ku i ta n'wi nyika yitsongo hi leswo i ya mahlweni i n'wi xotisa hi vanhu va njhani mari vhiki leri nga hundza ni kha ni bula na brigadier mujapilo lava va xiphorisa xa Limpopo va ku khomiwa vanhu va kha va ta na byala hi bazi ri suka a tiko akhelana Zimbabwe la Polokwane maphorisa lava va tirha ku sukusela la xitandani ku tlhelela ndzhaku ku ya mesina a va nga byi voni byala lebyi loko ri ku va byi vona va ndlise ku yini byi hundzise ku yini swidyoho swo hinkwaswo mi nge le ku swi endleni ne hi lawa swi ta vuya swi mi rholela siku rin'wana kambe yene ni ya twa ku advocate va ri yini mutivi wa nawu ivi hi ta twanela ka wena hi leswaku loko va ku ya 350 yani vava van'wani va hi leswaku i mali leyi yitsongo ngopfu leri ra ku loko a wu tirha a wu fanele swi twisisa ku a wu fanele nga zinghenisa na voko van'wani va tirhela mfumo swi tivisisiwile ku van'wani va vatirhi va City of Joburg ka nkarhi lowu nga hundza va ti holerile mali leyi njhani hikokwalaho ka yini
hayi khona nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula. ay amkeleni mtiwa nawo advocate Ntsako Baloyi hi ndlela leyo hi twa ku va angula va ku yini vona timhaka ta recession of judgement swi vula yini leswiwani van'wana va ku a hi sunguli ku swi vona hi swi twile mavhiki mambirhi lawa nga hundza kumbe vhiki leri nga hundza loko khale ka president va endla xikombelo xa muxaka lowuwani se a hi sunguli ku swi twa kambe hi va amukeli advocate Nhlekani but inhlekane le ka vayingiseri hofisi ya musirhelelo wa vaaki advocate Busisiwe Mkhwebane yi vula leswaku yi lava ku tlhe ku langutiwa hi vuntshwa xiboho xa khoto ya vumbiwa kahle va ri yini but mere mani manana Mkhwebane yes ava khomekangi kahle hi xiboho lexi xi nga tekiwa ene lexi va nga langutisa ngopfu ka xona i rito leriya loko mo tsundzuka kahle ni nga ri vula ni nge te khoto yi kombisa ku va ri interpretangi kahle and va ri cincile rito leriwani hi leriya ni nge te i willfully la khoto yi nga kombisa ku ri vona ematshan'wini ya ku landzela rito willfully va tikume va vekela marito ya vona ku nga deliberate and inadvertently. So sweswiwani a swi va khomanga kahle mhaka leyo va swi teke ngopfu ingaku va swi teke personal mara ingaku va na right ya ku va va endla sweswo hi mhaka ya ku ri swi twala ku ri na milawu yimbirhi leyi yi nga pasisiwa un'wani u nga pasisiwa hi lembe ra 2000 ivi lowun'wani wu landzela hi 2007 ene milawu leyiwani leyi fambelanaka timhaka ta executive code of ethics sengulukomba mbeki ivi ya pasisa wo sungula hi 2000 a tlhela phinda nakambe a pasisa lowa mbirhi hi 2007 se lexi karhataku manana Mkhwebane i ku khoto yi karhi yi jikajikisana yi landzelela xiboho lexi nga xi teka yi landze nawu wa 2000 rito leriya ri kumekaka ka matsalwa ya 2000 kumbe ka act ya 2000 instead ya ku ri yi landza the latest which is 2007 la 2007 mana Mkhwebane a kombisa ku ri se yi broadeniwa kumbe yi ndandlamurisiwa ku ri yi tirhisana kumbe yi katsakanya the word deliberately and inadvertently lero i ri yena a nga hoxisangi loko a tirhise marito lama mambirhi a nga cinci matsalwa a fambisa hi leswi ku hi tsala leri a nga ri landzelela ka fika xiboho xa ku ri ku kumba Ramaphosa i mislead the parliament swi nga lida ku ri a fika ka xiboho xa kona se lexi sweswi ka maphata ya sweswi a kombela ku recession a kombisa ku ri khoto leyi kulumba ya nawu yi endle xihoxo ku va still ya landzela nawu wa khale matshan'wini yi landzelela lowu a pasiwa kwa 2007 ka matimu ya khoto leyi i ra ungani hi hlangana swiyimo swa muxaka mi nga ni byeli ku ra vumbirhi as far as mina I'm concerned swi humela ra mbirhi a yi tshama hi swi twa ku ri yi tekiwe on hi ta tsuniwa ku ri a hi khale it's a constitutional dispensation kumbe yi na 27 years yi ri kona a swi talangi kumbe a swi nga talangi hi fika ka xiyimo xa lexi ene na sweswi hi nga vula nkarhi lowu nga hundza ku ri mbovo ya pfuriwa loko yi ri kona ene yi ta pfuleka ivi vanhu va yi tirhisa se hi leswi nga ku humeleleni sweswiwani ene ni vula sweswo hi mhaka ku ri lexi mana Mkhwebane a xi lelaka ngopfu sweswi i ku basa vito ra yena i fila ku ri ri thyakisiwini ka ku tirhisa ka ku vuriwa ku ri yena i hela a tsala nawu wa yena a thyaka ku landzelela nawu se sweswiwani i lwela sweswo hi ku wa kombisa a ni kanhlaya na document ya yena lawani affidavit ka paragraph 56 wa vula ku ri a no lavi swo tala hambiloko ri a mi cinci xiboho lexiwani mara cincani ku ri xisini ku ri mina ni endle ni tsale nawu wa mina ni nghenisa marito deliberately and advertently ku ri ku a hi mina ma kona ni baseni ka sweswo hambileswi n'wana mo swi tshika se that's why ni kombisa ku i timhaka ta ku i file ku ri hayi this was personal so loko xiyimo xi titani swi vula yini hi ta ku swi vula yini but nawu i nawu va ri voko ra nawu ri lehini sweswi ni vula ku ri xikongomelo xikulu xa mana Mkhwebane i ku va a fila ku i thyakisiwini i la ku basisiwa sweswo swi nga swi vula ku ri loko
khoto leyi kulukumba yi swi vona kumbe yi swi vonisa sweswo se swi yena a swi kombisaka xiswona yi ta boha ku teka xiboho na yona yi tlherisa kumbe yi tshama yi ku ri loko kumbe ni yima ni ngetelela mhaka leyiwani khoto leyikulu yi nga swi kota ku ri hambiloko ri ku hi ri wena i tsale rito ra wena ra deliberately and inadvertently mara a swi cinci ku xiboho xa hina xi cinciwa hi mhaka ku ri ku na rito leriya a henhla ka sweswi mbirhi ku na rito leriya ri vulaka intention because mhaka yikulu lawani a ku ri ku the president of South Africa willfully misled the parliament. So va ngo feel ku ri that willfully misled or deliberately inadvertently misled yi nga va yi famba a yi fambi ri yoxe kumbe marito ma famba ri moxe ma famba na leswi hi swi vulaka intention leswi ku nga swikongomelo ku ri loko ri ku president in the sense whether was it deliberate or willfully it's all the same swa ha fana hi mhaka ku ri a ku na intention ku ve misunderstanding and va kombisini na sweswo nkarhi wolowo ku ri na muvutisi muximayimani xivutiso lexi a nga xi vutisa a nga ti twisisi na yena n'winyi se a swi nga ta koteka ku president a va a twisisa and a henhla ka sweswo a tikuma hi xikongomelo a hambukisa parliament kumbe a mislead parliament se hi leswi loko se broad yo langutisiwa va nga swi katsakanyisaka xiswona but so bava loko ri ku va hela va ku ri mana Mkhwebane hi mana wena hi mhaka ku ri swi ta affecta swilo swo hlayanyana kwalayani hi ku ri ku va ta languta mhaka yaleyo ntsena in isolation va languta mhaka yaleyo va cheka ku ri judgement hinkwayo loko yi helerile yi ri yini so hi laha ku nga va ku na ti-complication kona kwalani protect ngopfungopfu loko hi langutaka ku judgment leyi a yi tlhe yi vula swin'wana hi lava va amabungani se loko se yi kha yi kokakoka yi kutani yi ta tlhe yi katsa na vofuthi yi vuya yi ku se swi ta lava ku ndleka leswi ku ya leswi na leswi na kambe lexi ni lavaka ku hi xikamba la i ku timhaka leti ta ku va ku langutiwa hi vuntshwa xiboho ku na mikama liya lexi xa khale ka president a ku vulavuriwa hi mhaka ku na ti-judgment timbirhi ku na minority na majority le ka lexi a ku ndleke yini a ku ri na minority kumbe a ku ri unanimous leyiwani swi twala ku ri a ku ri na majority hi mhaka ku ri i tlhela a kombisa ku ri minority yi kombisini ku ri ingaku ku na xihoxo ko va ka na ha kotangi ku kamba kumbe swi vona ku ri no tima ku ri a va ri ingaku minority ingaku ve kumbe munhu kumbe vambirhi a nga ha kombisa protest but leswi nga kona i ku ni vona ka maso ya yena wa kota ku ri loko a landzelela minority which could be one and most two people or two judges va kombisini ku ri xiboho lexi a va yimi xona ngopfungopfu kwalaha ka ku ku na rito willfully ene vona ingaku va yeka tlhe va langutisa mhaka leya hi vula ku kandla judgment ta tsundzuka ku ri i mhaka leya ya nkulukumba Zuma loko va EFF va yima hi milenge va ku pay back the money so hi nkarhi walowani Mkhwebane i kombisa ku ri le ka xiboho lexi a mi nga xi teka ka nkarhi walowani xa pay back the money mi tirhise nawu lowa 2007 ene mi bohe president Zuma ku a hakela mali mi kha mi languta yona nawu lowa 2007 so why sweswi mi tlhelela ka wa 2000 swin'wana leswi mana Mkhwebane a swi paluxaka kwalani ku ri a swi tshamisekangi tikani ka leswi mi nga swi boha le ka mhaka ya Zuma ya nkandla judgment ene kwalana ku nghena timhaka ta minority judgment va kombisa ku ri vona kahle minority va nga paluxa mhaka ya nkandla judgment ku ri why se hi vulavula hi executive code ethics ya 2000 hi tshika le ya 2007 antivi advocate kumbe le ka xiyimo xa ka xo ku hlamula kumbe loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle mi ta ni byela mi to yi hundza chief justice lava va nga livini endzhaku ka xiboho lexi xi nga tekiwa hi court ya vumbiwa va ve na swi vula swo va ri kwele livini yes va humele rivaleni va vula leswi va nga swi vula va te yi votete va nghenise mhaka ngopfu ya ku ri vona leswo yimani swi katsakanyako ingaku vona xiboho lexiya xi nga bohiwa a va yimi na xona
va kombisa leswaku nkulukumba Zuma a nge le ku treatweni kahle. So a ni tivi ku ya kwini sweswo Botfete loko se swi nghenisa ka mhaka leyiwani. Ni veke nyana rivaleni. No ani kamba ku ongeti na leya khale ka leyi khumbaku timhaka ta msirhelelo wa vaaki loko ri ku kumbexana mina no yi katsakatsa swi nga endleka kumbexana mina yi katsa na liya ya hi yoho musi leyi vulavulaka hi timhaka ta ti-bank statement na yini a hi yona ya ti-bank statement ya nkulukumba Ramaphosa hi yona lesi mana Mkhwebane a tlhela ku khoto hi yona and ongeti na vo va vule swo vula vona Chief Justice hi mhaka leyiwa ya timhaka ta ku na ti-personal statement ku ri ya na yi tsundzukanya loko a na swi heti kahle ku va yi nghenise va ku yini ya no yi tikomba se yi kha yi yisa xivumbeko xin'wana xa khoto ya vumbiwa kambe hambiswiritano a khensa swinene advocate a hi tweneni ku loko yi ya tshama yi hatlisa ku fika kwihi mhaka leya muxaka lowu hi xinawu loko mo langutana leya nkulukumba Zuma ya ku tshamaku ka lo hina sweswi ene liya a yi hatlisisiwile ku ya hi leswi swi nga ndlisiwa xiswona so na kanakana ku leyiwani yi ta hatlisisiwa hi ndlela leyo ku hava lexi xi nga endla ku ri yi fanele hatlisiwa se va ta yi fambisa xisweswo swi va xikolisaka xiswona mara a ni tshembi ku ri va nga yi hatlisisa ku fana na leya a ku humaka yona se ai leswo timhaka leta n'wi ta nawu se ta hina hi nga ndlangi ku nawu se to hi pfuvapfuva advocate ku van'wani va hehla ku system leyi se yi captured se loko ku kha ku yiwa hala na hala ku yiwa hala na hala van'wani va vula leswi van'wani va vula leswiya a swi pfuli mavangwa ya muxaka lowu ya ku vanhu va hleketela ku ongeti va advocate Baloyi va xaviwile sweswo khale na khale swi ri kona sweswi mi nga khumba na nkulukumba Mkhwebane hi wun'wani loyi a nga swi humesa ku ri we are being captured be aware so a ni tivi ku ri South Africa yi hela yi teka xivumbeko xini especially loko swi ta hala ka nawu handle ku ta boya ku va na ku tsekatseka lero money will talk a hi ku sale hansi ntsena but nga ku se ku na ti-exposure to karhi leti yo ka hi nga ti langutelangiki ku ri kumbe a hi nga ti langutelanga mara sweswo is beyond our control Botfete loko ri ku na lava xaviwaka swi ta humela rivaleni swo ka swi humela rivaleni so karhata ku ri hi ya kwini hi helela kwini na wu ta hela wu luza nduti hi ndlela yaleyo a hi chuhini mavhiki manharhu lama nga hindza ku ri swi ta ndlise swona lero se hi ta tlhelela ku halako hi nga ha tshembi nchumu mara hinkwenu ha swi tiva ku la nga khoma mali hi yena swilo swi n'wi fambela kahle mara i vutomi hi ta kwini advocate ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ankomo advocate Ntsako Baloyi ni tshemba ku na wena leswi i lava ku swi vulavula hi ndlela yaleyo mfambisi wa kumbe mutshamaxitulu kumbe president kumbe commander in chief wa EFF u le ku vulavuleni sweswiwani kha ku tlangeriwa lembe ra vunhungu vandla leri sungurile la u ta twa na n'we matitwelo ya n'we hi vandla leri ka 015 kambe hi sunguni hi kandiya laha Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. Resources, pursuing self-enrichment and classifying reports and process that seeks to expose such callous behavior. Those close to political leaders will get richer and more corrupt because they will know that, like them, they are immune from prosecution. It was therefore on the basis of this observation that we respond to the clarion call and the question which was, what is to be done? Our response to this question 8 years ago was that we should found a revolutionary organization as a fighting weapon for the poor. The EFF has since its formation demonstrated that it is the most dependable, trustworthy fighting weapon in the hands of the dispossessed, landless and jobless masses of our people. Since our formation 8 years ago, these are some of our achievements. The EFF Pan-Africanist message for continental unity
and economic freedom in our lifetime has echoed across the continent. It has led to the formation of the EFF structures in Namibia, Lesotho, Zimbabwe, Liberia, Eswatini, Malawi, and Ghana by a young, militant, and fearless generation. Mbulavulo wa murangeri wa EFF ngene ku yeni mahlweni a vulavula kombisa timhaka ta hi ku humelela ka vandla ra EFF eka malembe ya nhungu lawa ya nga hundza hi ndlela leyo loko mungu twa ka hlaya mavito ya matiko laha a ku ri timhaka ta ku va kombisa leswaku ongeti timhaka leti ta ku va vantshwa va nghenelela ka timhaka ta swa tipolitiki eka hi ku simekiwa ka EFF swi endle leswaku na vantshwa van'wana va matiko ya lama hlayiweke na vo va teka magoza ya ku va va yima hi milenge va sungula mihlangano ya mixaka wolowo ya ku va ku ta hetelela ku va na mihlangano leyi tirhisanaka ya tikonkulu ra Afrika a hi tweni nhlokomhaka timahungu ya misava ya awara ya n'we na nkulukumba Hlulani Fanuel Magaisa Gaisa nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khosati KwaZulu-Natal wu kombela timasipala ku holovisela nyana mabindzu lawa ya nga hlaseriwa hi timhangu to phanga. MEC wa ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng Panyaza Lesufi u vula leswaku 93 wa tiphesente ta vadyondzisi va se va tlhaveriwile mirhi ya nsawutiso wa COVID-19 a hi khale ngopfu xiyenge xa mavhengele ya swakudya swo swekiwa a xi ri ka xindunduzela President Ramaphosa kambe jikijiki sweswi xi na xisolonyana a hi twini mahungu xitalo awara yan'we Soweto exivindzini xa Joni. Check it out now. Santen na le Kempton Park hi twala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa Vulavula makume na rumbirhi timinete kubela wala ya 12 khensile Hlulani Fanuel Magaisa na nhlokomhaka ta mahungu nga ri khale ta ka Prof kambe hi tweneni loyi ana ku nata twa un'wana mingiseri la hi twa ku n'wangulo wa ye u ri yini hi ndlela yole a lo hatisela afika mingiseri luya kambe ke hi leswi ngele ku endlekeni kahle ka na siku ra namuntlha hi amukeleni Professor Barry Hanyani hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti hinkwato ngele ku humeleleni kusukusela kwele ka timhaka ta ku va vandla ra EFF ri ka ri tlangela lembe ra vona ra vunhungu eka siku ra namuntlha mi ta tsundzuka ku i vandla leri ri nga ra vunharhu ku kula loko ri pimanisiwa na mavandla lawa yan'wana hi swirho loko hi kha hi languta ka huvo yo endla milawu hi ndlela yaleyo endzhaku loko ku ye ka langutiwa mavandla yo fana na va DA ivi na African National Congress hi ndlela yoyoleyo Prof inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ri xinjhani ala vukoni vuphirima inhlekani mashaka ku kufumerile asifani na weekend ko hela ka vhika xi la ku mi dlaya ra xi hlayisile no akhensa swinene Prof ka xinkadyani xexitsongo hi nga na xona ni lava hi languta swilo swinharhu la Prof a ni tivi loko swi ta koteka kusuka ka mbulavulo wa president ku ya ka timhaka ta EFF hi hetisela hi timhaka ta xiboho lexi tekiweke hi advocate Busisiwe Mkhwebani xa ku kombela khoto ya vumbiwa ku va yi languta hi vuntshwa xiboho xa yona a hi sunguleni ka mbulavulo wa president mi twe yini mbulavulo a wu kufumerile swinene wu amukele mavandla yo tala na ti-NGOs ku spread throughout atikweni ni langute na social media ni kuma ku ti-comments leti ti vekiwaku hi vanhu generally ta amukeleka swinene ntirho wu tele kambe tolo atmosphere I answer compared to previous presentations na ti-family meetings a hi nga swi langutelanga ku ti 350 ti ta vuya a hi langutele timhaka to van'wabindzu va ta kuma support kambe swi ta tika kambe mavekele ya vona tolo hi lama ya mo encourage swinene ku mfumo na wona wu na voko aka ku lunghisa timhaka ti nga onheka a Gauteng na KZN ku ya mahlweni wari ya mina i ku wonge hi rivele ku kambe economy ayi le ka xiyimo xa kahle and it after since tolo ku va hi kume vuxokoxoko byo
timali leti hinkwato leti ti nga tshembisiwa treasury na yona fiscus xana matimba yo hi nyika mali leyiwani ya kona na hi nga rivali ku last year mhaka ya 500 million a yi se tshamisisa kahle aka vahlaleri aka ordinary people a South Africa ku mali leyi a yi helanga ya ha ri kona vungungundwana lebyi nga va kona byi solviwile i vamani va ya ku court hi swin'wana leswi swi nga sala tolo kambe ha swi twisisa ti-family meeting i ku ndlala timhaka eve president va famba kumbe in future ti-meeting letiwani a ti vi na xiyenge xa Q&A so that such questions can easily be clarified kambe all in all given la hi humaku kona tolo hi tikume hi kufumerile na xirhami lexa xi ri kona na tsaka hi ku mi vulavule timhaka leti taku ku va mi ri na makungu i mhaka yin'wana ku va mi ya fikelerisa i mhaka yin'wana ngopfungopfu loko kha hi languta ka xikhwama lexi hina hi nga na xona kumbe hi nga hava tanihi tiko timhaka leti ta 350 to ti ni vava ku tlula na mpimo prof hi ku hete nkarhi wo leha vanhu va endle swikombelo yi kha yi nga fiki ka vona mali leyiwani sweswiwani yi tlha yi vuya van'wana na leya yo sungula a yi se fika van'wana va se byeriwa hikokwalaho ka yini va nga yi kumangi si tlhelerisela ka vuswikoti kumbe capacity ya mfumo ku va yi phakela vukorhokeri bya muxaka lowuwani hi hundza njhani la yeah it's both point mi veke kahle the question is ku i ti-lessons muni leti ti nga dyondziwa last year swa karhata loko ni twa ku tender ya ti-PPE yi nyikiwe butchery yo karhi yi nyikiwe car wash yo karhi vona lavaya va vuriwaku a hi twanga nchumu hi vona ku va hehlisiwa NPA yi preparile ti cases to hlayanyana kulova ndhuma wa Dr. Masuku a heleriwa hi ntirho swi helela kwalano se ti cases hi ku hlaya ka tona a hi ti vonanga and swi suka swi karhatanyana a hi languteni ku ya amahlweni ku na mhaka leya ya le Phoenix a ku hehliwa ku a va vulangi nchumu president kumbe va vulavulanga ngopfu hi yona tolo ka mbulavulo wa vona ivi namuntlha va vuya va tsale tsalwa leriya ra vona ra musumbhunuku un'wana na un'wana swi nga va swi vula yini va ve na ntshikelelo wa ku heyi phela wu vulangi nchumu hi timhaka ta Phoenix se tiyisisa ku i tsala swo nga nchumu I think kuna ntlimbo hi ku mi nga rivali ku hi vona va nga introduce mhaka ethnic mobilization ebe va criticizewa ebe swi boha ku va tlhentlhanyana va ndla wonge a hi vona va nga vula kasi hi vona and hi tlhelo ro kambe anarchy a ndla ku tirhisa vito ra unrest leswi hi nga swi vona aka ti-province leti timbirhi swi nga hava swi khose hi ku kuna tribalism leyi yi nge a hi tlhelele le ndzhaku a Polokwane laha hi nga twa ku kambe vanhu van'wana vona va 100% Zulu se loko se hi swi connecta na swi twisisa ku hi nga va hi hunde a Mangaung hi hunde Nazareth swi vuyisa miehleketo ya liya yo kambe madzolonga malama hi nga ma vona ma nga va ma tlhontlheteriwa hi ku vanhu van'wani va huma hala a Natal se a va lavanga ku swi vekisa sweswo swi siya hina hi analyzako na n'wina va media ku swi nga ha endleka ku va na ti-assumptions teto and loko swi ri tano swi tlhela swi confirmiwa hi ku Polokwane a ku vanga na madzolonga Northwest a ku vanga na ti-issues Free State ku nga hava some pockets ya sweswi nga humelela kambe swi kwalaya ka KZN na Gauteng and Gauteng kambe na yona ina number nhlayo yikulu ya laha va humaka KZN se va lovela va swi titimeta va ana hayi mahlweni se swi create problems sweswo se ku ya mahlweni ebe ku ta mhaka ya Phoenix yoku a hi tlhelele ndzhaku
somewhere hi va 1864 laha ku nga va na ti-riots ta vantima against Indians ku nga lutiwa hi tlhelela aka history repeats itself. Kambe in this instance wonge vantima became victims. Ebe hi swi vonile weekend nkosi wa tatana Dlamini wu tirhisiwe ku humesa issue yo kuna lava va nga va ti-victim va nga vangiku amahlweni ko la ku lutha a Phoenix. Xana vona lava va nga dlaya hi ta vona ti-cases ta vona na. SAPS swi vonile weekend yi publishile ku wonge ti-case to hlayanyana ta Phoenix ti kona already se hi nga vona persecution kokwala. EFF yi na malembe ya nhungu se swi yile ka grade 2 se swi vula yini? Ya maka EFF ya ka ha ri mpondo maxaka ka ha ri mpondo aka politiki loko Chinese Communist Party namuntlha yi ku hindla 100 hi nga yi kule yona ANC yi ku hina hi hundile ka 108 swi ti komba kahle ku ndlela leyi halehile. Xana hi ta vona president siku rin'wana ha hanya yi huma ka EFF i question yin'wana yo leha ngopfu yaleyo. It's very uncertain. Yi lehisa hi yini hi ku vohi voxe sweswiwani ku ya hi commander in chief ya vo sweswi hi ngele ku vulavuleni i ri the EFF is ready to govern. I la ku ta kona kwalano ku I tend to question. I think decision ya 2016 yo ka va nga lavi ku va aggressive ba tlhela va va na appetite yo timasipala to karhi va nga ti teka. Yin'we ya timasipala ta Limpopo a va fane va yi governile. So the question is within the party are they able now to train no prepare the councillors ta vona to become councillors, role models, right? Hi swi vonile a West Rand malembe malamanga hunda including kona kwala Potchefstroom la their very own councillors were involved in corrupt activities, soliciting bribes, going on against head office instructions, but vote na the party tinwani ku pass certain budgets. So local government experience I sunguleni laya. You go va kona ku participate kambe loko se swi ku ba player direct role aka ti municipal committees aka key strategic positions hi swi vonile a Nelson Mandela Bay ku ti endla so-called kingmakers abana experience yo run municipality directly as mayors, as speakers, and other political roles within municipalities. So nobody would say nku xikolo xexo xi kwihi ka EFF. Kube kuna EFF handle ka Julius Malema na Floyd Shivambu. Shatika. Itlhela laya ku kambe African politics it's driven by so-called personality cult politics. Vanhu va supportara to karhi va la ku mbala swikipa na minceka leyi yi nga na swithombe na tinhloko ta vanhu hi swo swi karataku, and mhaka yo ku hloniphiwa ti-institutions in Africa generally including South Africa swa tika. Namuntlha former president Tatana Zuma una support base because of bukona bya vona unless namuntlha banga jele. So the question is then asked, when are we as a democratic system going to respect institutions, values na system ya democracy kusungula ebe kulandela kusapota vanhu. So iswo leswi nga ta dlaya EFF sweswo. So vanhu lava mbirhi lava and God forbid
ku nga humeleli nchumu ka vona. Loko ko va na mhaka leyi nge va suka laya na loko va nga tiyimiselanga EFF yi ta khoma ku tika ku ya mahlweni. A hi tseleni Prof la hi timhaka ta hi pfuke ku hela ka vhiki hi kuma ku hofisi ya musirhelelo wa vaaki yi lava ku ya languta hi vuntshwa yi tlhontlha constitutional court ku va languta hi vuntshwa xiboho lexi va nga xi teka ehenhleni ka vona timhaka leti khumbaku president Cyril Ramaphosa na timhaka ta vusasa. mi hlela yini n'wina la? Ni vona mana advocate Mkhwebane vo lava ku rescue record ya vona. Mi nge swi separate na mhaka yo kambe mavhiki tin'hweti leti ti nga hundza ku na ti-cases ta nkoka leti va nga ti loser a court. Se leswi swi nyika matimba Speaker xa Parliament na committee leyi yi nga vekiwa ku va yi cheka ku xana manana Mkhwebane va fit na ku khoma ofisi ya Public Protector. Se problem yona leyo. And mi ta kuma ku na influence leyi humaku hala ka Tatana Zuma yo kambe swi possible ku decision ya court yi nga rescindiwa. A swi endleka ngopfu a South Africa since 1994. Na vona va tikume va ri encouraged ku landzelela process yaleyo kambe loko mi hlaya judgement hi yoxe a ni voni laha Apex Constitutional Court yi nga na xihoxo kona and a swi lavi munhu loyi a nga gqweta kumbe lawyera as such. Judgment yi ve fair. The only issue i ku language leyi nga tirhisiwa laya yi attack vona directly and ana yi fanele because hi vona lava va languteriwaka ku va swendlo swa vona swi faneleke swi assessiwa. ya ta famba masiku Prof a hi swi languteni hi vona ku siya kwihi a khensa swinene nkarhi wa n'wina Prof ku diya ku engela inkomo mashaka mbana siku lerinene inkomo Professor Barry Hanyani lava hi bula na vona mingisero mukala lona na FM un'wana wa vaseketeri vakulu va xipano xa Orlando Pirates a hi bula na vona kha hi la ku ta twa ku va ri yini timhaka leti bulaka hi toho mingisero me a hi ku twi le ka 0152971855 va vulavurili president EFF yi khoma malembe ya nhungu namuntlha yi koho EFF handle ka vakulukumba lava vambirhi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwala na ku humelela ka yoho tani hi vandla mi nga hi byela na swoswoleswo hi ndlela leyi le ka 0152971855 tirhisana Mathebula DP at sabc.co.za. xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM 0152971855 ku na mingisero la a hi n'wi tweneni nhlekani Nhlekani tatana Pat. minjhani papa? Hi pfukile hi ngovo. Hi pfukile khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we? Nkuma hi to sungula hi ku va navelela ku munhu wa naveleriwa birthday a ku na problem na vandla same goes the same way. So tatana Pat ni tsakise ngopfu hi le ya road to recovery ya tatana Ramaphosa. Yes. Va xilongoloxile a swi twala kahle etindleveni ta ti-masses because xiphichi lexi handle ka ku a xi va xi kongomeka swa COVID a xi tlhela xi va na rhengu ra vumbirhi leri a ri vulavula ngopfu hi road to recovery. Historically tatana Pat a swo sungula ku endleka leswi swi endlekile matikweni yo tala like America after loko nyimpi yo sungula ya misava yi herile ku hisiwe swilo tikhampani ku ri hamitirhu Woodrow Wilson utena Franklin D Roosevelt utena na kungu leri a ri ta pfuxelerisa economy hi vuntshwa loro tatana Ramaphosa ni swi vona ingaku va swi kopele kahle loko ri ku va swi koperile loko ri ku swi lo kotlanisa swi kotlanise kahle hi ku Great Depression loko Franklin D Roosevelt a introduce new deal yi ve na ku humelela tatana Khalanga hi ku ve na vo Tyler Act the act to a ti pfuna economy ku a yi pfuki hi vuntshwa hi ku nyimpi yo sungula ya misava a yi onhe ngopfu
hikuva vanhu loko ko va ku luwa nyimpi ku onheka swo tala so loko nga ku history la South Africa a yi ti repeata se hi languta ka road to recovery leswi van'wana va nga vulaka ku 350 yini but i kona loyi 350 yaleyo a yi nidaku loyi o ka a nga ri ku yi nideku at least u ta va a nga yi nideku unemployment rate tatana Pat yi le henhla swinene na valava va tirhaka va yi nida hi yo mhaka va va tekela ti 350 leti van'wana va fika va teka 50 rand un'wana i ta yimisa xibebe xa yena ku ni ta mi yisa hi 100 rand se yi kha yi hunguteka 350 leyi tatana Pat mi ni tlherisela ka swin'wana swi vuriwaka ku loko ni ku tatana Pat va chaye vo va na mali muni hileswaku machayele a ma fani a hi na barometer kumbe xikeli xo mejara machayelo because tatana Pat loko va chayile maybe va na 100,000 a bank ma swi vona so kumbe ngomani loko a chayile hi loko a ri penniless bank account ya yena yi ri hava nchumu so ni ta yima kwalaha ka ku va ku ve na social relief distress yi kahle because yi ta vanhu lava nga stresseka ma vona ni tshama ni kha ni swi vula ka vutsari bya mina ku poverty attacker mindset tatana Pat so once poverty yi mathaka mindset a wu nge vi na yona good reasoning capacity yo i nga redrafta CV hi vuntshwa u ya maketa because already u le ka stress that's why va yi vitana is social relief stress na disaster assistance fund leyi yi nga pfunaku tikhampani leti ti nga hisiwa mi tsunga ku hikuva ku pfuxeleriwa vo micro na tishopo to tala ti nga hisiwa KZN swi endla ku vanhu lava a va tirhaka tikhampani leti va ta tala va tlhela va ya mahlweni va ya tirha economy yi kula tatana Pat munhu huma ni siyela van'wana tatana Khalanga i ngomani nkomo khesiri ngomani mane teka lava inhlekani mi amukeri ka mukela lona hayi njhani ku pfuka hi pfukile mjani hayi pfukile nge se ya kula ni ri ana ku vulavula ngopfu hi tlhelo ra judiciary ni xoko n'wina mi nga xi hlamula xi xivutiso lexi vutisaka a le ka xiyimo xa kahle xo hlamula un'wana na un'wana wa swi tiva ku chief justice va ku hi sweswiwani bele na ni va teke leave yi nge se sungula ku mitshamo ya tikhoto leti nga kona yi nga le ku endleni ka hansa sweswi loko munhu a tlharihini a ti vutisi ku why va tekeli leave ivi ku ta nghena ti-case ta vakulukumba Jacob Zuma loko ta nge yi rhumeriwa hi kokwani Zondo na case leya mhani Mkhwebani why vona va teki leave nkarhi wa busy so and hi nga no a ni ngo ku ri na hoyi liya n'wana mi kha mi va tshikerela hi yona ya ku va vulavula swo vula swa Israel va tlha va vulavula swo vulavula hi ti-vaccine i va vula van'wana va tengisa ku mina ni nge zangi ni ta vulavula leswi ni swi rhandzaka ku ya hi mina ku n'wana na n'wana na right ya yena laha tikweni mara ku vuya ka judiciary ku na marito lama nga tshama ma vula na kwala muhleli namuntlha u ma vurile ku i nga ri judiciary ya hina yi capture-riwile and hayi ku a va swi vonangi va swi vonini ku na something that's why na mhaka xitatimende xa vanhu vo tala va nga swi twisisi ku ri why xi laveka ku lava ku vona ku a ku na tijaji leti ti nga konaki laya ka xitatimende lexiyani loko ke ti kona tijaji teto ti fanele ti huma ka judiciary a hi tsemeni ya judiciary yi ta ya ndzhaka karhi ku swa ha ta famba hi yo mhaka ri ku ha ta swi vona leswi se a ni nga la ku vulavula hi yona a ni ta se ni nghena hala ka hina a ni ta ku happy se a ni nge yimbeleli ngopfu ka yenani ka phati ya hina leyo zundiwa ngopfu laha South Africa and then loko mo vutsa ku va yi zondela henhla swa kona a vo tirhisa mihleketo ya vona swa hi ku van'wana va byela ku yini mara mitirho ya hina ya karhi ya tikomba ku na tikhampani nga sungula hi xitsongo ngopfu vanhu vo tala a vile ku tekeleni ka nhlokweni mara hi ku hina ha swi tiva ku swi suka kwini ha tinyungubyisa hi xona ni ta twa khampani yin'wana na yin'wana yi na campaign ya ku doneta ti-sanitary towel ta hina ta vavasati and ku swi suka kwihi vanhu vo tala va rivele ku a South Africa hi taleliwe vanhu vo rivala a hi swi tivi ku byongo bya kona byi kota ku rikhoda yini a ni ta ku vula ku vula ka community gevenga khale ka vona va ku byongo bya munhu wa tima a ni ta ku mu special la South Africa byi ta durha ngopfu hikuva byi tirhi nchumu byo tirha ku sanda ti-sanitary towel leti advertise-waku siku na siku va ku hi ta nyikela hala na hala i campaign leyi nga sungula na EFF le ka 2014 loko ta vulavula timhaka ta ku ri phela nchumu lowuyani vana va xisati a va chuzi ku ya ku vona ti-period i swilo leswi ta ku hi tumbuluku kambe hala ka ti-condom ti-supply wa hina ti tele swinene ende ku ri hi laha munhu a chuzaka
i xin'wana xa kona lexi hi nga xi tirha swinene se vanhu vo tala va le ku pfulekeni ka matihlo hambiloko ku ri ku va swi lulu ende va swi koti ku vona na ku ri swilo swi fika kwini kumbe ku appreciate munhu loko a tirha swa kahle a South Africa loko u endla swa kahle va ku zonda swi titano swi ya ku umani loko va ku vekile papa ro tima kumbe va ku byele ku we zone 1 u ta zondiwa hambi kha u endla swa kahle ku even taka lewa ya kulukumba Jacob Zuma hasunduka hi 2014 loko fa ku nghena parliament wa ku kokwana Jacob Zuma hi le 6% ya hina yi tekeni hi tita constitution milandzu ya n'wina hinkwayo liyani hayi vona mi endlini hi ta mi rivalela mi ta tshama xitulwini ku yiwa mahlweni hi lunghisa tiko ra hina i va ku leswi mi alaka ku mi ta suka xitulwini ivi ku va na sweswi nga humelela South Africa ku ta fika ka nkarhi wa sweswi kokwana Jacob Zuma va nga tshama handle ivi van'wana va tikusa ku why sweswiwani EFF yi vula timhaka ta ku Jacob Zuma fana nga ha yi khotsweni ni nga teka xikhalabyaani xa 8 years mi xi yisa khotsweni na jele ri nga xi fanele ku xi tekiwa xi tshama kwalaha kandla ka xona ku va house arrest ku va a tluleli nawu lowuya mara vanhu vo tala a va nge swi twisisi va ta swi twisisa hi ku famba ka malembe swin'wana leswi swi endlaku ku hi nga swi twisisi kumbexani vanhu vo tala va nga swi twisisi loko ri ku va koho i mhaka ya ku murhangeri wa n'wehe ani i vurile ku ku na a ku khale ka president va ta ya khotsweni hambi va ri mukhalabye se sweswi mukhalabye va ya khotsweni i ri hayi kho va nga yi khotsweni hi mukhalabye swi na malembe mangani sweswi phela ku kula ni hambiloko na minduku mi ta mi kurini ku tlula namuntlha hi leswi a ku ri 2013 loko ka ku campaign wa karhi campaign hi vula sweswo 2013 na 2001 i malembe mangani ku hambana ka mona 2021 yo celebrate 8 years ma vona ka xikarhi ka 8 years kusuka ka malembe ndzhaku sa 2013 ku fika sweswi ku na 8 years le ka vona loko a vo nghena jele 2-3 years va ta va humesiwile hi mhaka se va kurile no kula mara sweswi a swa ha ri na need yo teka munhu loyi a nga kula ngopfu karhi a va kurile a va nge se kula ngopfu sweswi xi khalabuyana xi nga fiti hi ku tshama ni salele timinete timbirhi majeke ni kombe ku mi tsema no kombe a ni tsemeni moxa van'wanyana mara a na swi tiva ku sitele inkomo mi ta ni khomela n'wina vaseketeri va EFF nkulukumba loyi wa yi rhandza EFF hi mbilu ya hinkwayo kambe vakulukumba lava nga tshama le studio leyi na vo va lava ku hi byela timhaka ta ti-Olympics swi na nkoka ku va hi byela mhaka ya i khale ni khani ku ni ta ya ka vona kambe hayi kho hi maniya ni vona ku ri na malachi laha ni vona ku ri na vaseni mara ni theva ku vaseni se va hume so ku na mani lamutini taranga lava nga ranga va fika phesile vakon'wani kasi lava va nga hlwela mikombelo va byela va ta vhe va vuya ndzhaku ka mahungu ni ta teka minete ni va nyika minete swi ni ta teka 30 seconds mina okay a hi yena studio hayi hi khensile vakulukumba hi mpela njiya ma yi tiva n'wina vambirhi hileswaku mi tsamela ni mi twini vakon'wana na switoko mi nge vulavuli ngopfu laci i kesi hayi vakulukumba lava na ya ka vona ne ku teni kwala ka n'wehe loko ni vuya mahungwini ya misava hayi leswi mi nga ni tirhisisa so hi so hi lavaka so hayi ma tiva leswa swo tsemela na nhloko ya njiya ma vona a hi kumeni mahungu ya misava na hlulani hi fanuel magayisa hi ya kona hi ndlela leyiwani ndlela yin'we ntsena hi tirhisaka ku ya ka hlulani hi fanuel magayisa ivi hi kota ku vona ku hi yisa ku loko vuya mahungwini ta tlhela ka vakulukumba lava ivi hi teka riqingho rero ka 015-297-1855 loko hi ya ka hlulani hi fanuel magayisa ndlela leyi hi tirhisaka twana mingiseri wa me hele hi hambana hi miehleketo hi ndlela ya vumunhu na nhlonipho Afrika wa vulavula inkombo timinete ntsena ku bilavura ya 12 loko hi vulavula le ka malamulele swi ntsundzuxa le a xingonini ka magona ya ni tshemba ku va ndyangu wa hosi magona va ta ya mahlweni va tiya hosi magona ku ri masivo mina swinene hi dyondze swin'wana na xikolo malembe ndzhaku se a ku nga ri na la ku va na ntirho va nga ni faniseli ku hayi a va ni vitana DJ va DJ tana mara kun'wana no tsandzeka kambe ongeti moya wa vona u nga ya u etlela hi kurhula hosi magona ni tshemba ku ni ta va ni mi yimele kahle holobye David Masondo kumbe xandla xa holobye David Masondo ni ta va ni mi yimele kahle dokodela Aaron Ramudumo ni ta va ni mi yimele kahle Tinyiko Rogers Khosa ni ta va ni mi yimele kahle Dyson Maringa ni mi yimele kahle ne i van'wana va vanhu lava hi tshama na vona swinene Norman Thwala ndlela lese na va Godfrey Ndlovu
nthemba ku ni miyimele kahle vakulukumba fambile munghana wa hina moya wa yena a wu etlele ekorola sweswiwani mingisela munghana lona FM ya mahlweni langutaka xiphemu lexa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula kambe ke yima hi ku tsundzuxa ku mahungu lawa a wu ya kuma a ya ndla leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula yima nga se tlhelela hi nga se teka vayingiseri ya mahlweni a hi tlheleleni leyi ku nga na vakulukumba lava vambirhi va ta fambisa sweswi hi ku landzelelana tani yima ni mi nyika timinete timbirhimbirhi ivi hi twa ku miri yini vakulukumba va huvo a hi sunguleni hi n'wina va se nkensile vakon'wani kasi ni khensa mi teka mina jamu teka radio leyi Khalanga na mina mi mukon'wani maswithu saswi le njhani la arezi okay a no vula ku mi tshama mi karhi mi swi tiva no le ka vaseni hi vo va nga vakon'wana a hi mina ni nga mukon'wana se le ka hina leyi hi n'wina mi nga vakon'wani xuma xa n'wina ni dyile mara mi tshama mi karhi mi swi tiva ku i lovola vona nganga hayi khensile vakulukumba va famba ni va wisa hi hlangane ni minduku hi swona hlekane lowunene papa inkoma khensa swinene mingisero munghana lona FM xipano sweswo swa va mitlangu ku ya hi laha va kha va hetisela swiviko ha kona ni tshemba mi kume swo kuma mingisero wa mehe xivutiso ka ha ri xexiya xa ku vanhu lava va hi yimelaka mitlangwini se va ri van'wana va tsakisiwe hi xipano xa hina a xi loko va languta tiko ro fana na Amerika ku tele vantima ku ve vantima hi vo va nga vantsongo ka tiko leriya ka Afrika-Dzonga ku tele valungu ku ve valungu hi vo va nga vantsongo ka tiko leri ra hina se swi vula yini leswi ka hina hi nga tala okay van'wana va ku nhluvukiso wa hina wu le ku fambeni kahle kambe ku na mayingiseri laha hi tweneni ku yela ku angula ku yini tsundzukani ku masiku hinkwawo na minkarhi hi tshama hi kha hi ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi enhlakani mi amukerile ka munghana lonene FM man Aye minjani? hi pfukile minjhani sesi wa mina Hi pfukile. a khensa Kokwani Maria Pandelani ka a kurulina misini ka nyanyana. ahe man Aye ni bitiliwa n'wana wa mina leyi. N'wana ingaku anga na hlonipho ka vanhu vakulukumba. hi wile wa n'wana wa n'wina Malima i lava ku yena ku endliwa leswi a swi lavaka. I vulavurili ro sungula ku i lava ku tatana Zuma va khomiwa aka timhaka kona tin'wana na tin'wanyana ti ri kona a ku noma kanjhani va fanele ku ya jele sweswi va khomiwile va le jele i ri a va swa ha ri kahle swa ha sasekangi swimisa ku va ri jele hinkwaswo va fanele ku va humesa munhu lava ya va nga se heta masiku ya vona leri masiku ya kona ya tele ngopfu ya endla yini i la ku vona va endla leswi ya swi lavaka xin'wana na xin'wana i la ku kokela tlhelo hi xin'wana na xin'wana a kokela tlhelo loko luya o nghena ka mfumo lowu loko mifumo leyi hinkwayo yi wa ku sala mfumo wa yena ntsena ku nghena yena a va president luya hina vakhegulu mali yi ta fa ya midende i va ku himbala swikepezana vakhalabya va denda ku va ta ya ku ka va lavela mintirho wo va n'wi polikela titangu a hi sunguriseni la loko mi ku mali ya n'wina yi ta fa i mi vuli mhaka yini ani yena ni vuli mavulavulelo ya yena kambe a ni ri i nawu wa tiko leri ku vanhu va fanele va kuma mali ya mpfuneto a hi nawu wa munhu se hikokwalaho ka yini mi ku yena i ta cinca ni vula ku i rhange a ku nga swi vula leswaku loko midende ya vanhwanyani lavawani yi fa yi ta endlela mintirho se swi bihile sweswo swi bihile ku i ku mintirho sweswiwani ni vula ku a ni sweswi a nga na matimba loko o va a ri na matimba a ku hayi swantswa ni mi endlela mintirho hi nga mi niki mali ya midende swi va swi bihe kwi a ni vanhu va ta va kha va tirha a nge va koti vanhu va tele ngopfu i ncini xi endlaku ku mi ko a nga va koti ka mani vanhu va tele ngopfu na lava hapasaku swichudeni swi tele swinene ene a nge va hlanganisi vanhu lava hi mintirho sweswi loko ku yena wa titwa sweswi a hi mintirho a va nghenisa ku ta fangiwa ni misana ku sala yena a kota ku vona ku yirisa ku yini hikuva hi vile ku xaniseni ka vakhalabya leswi a swona leswi hi swona leswi a swona leswi hi swona
ivi la ka lava va ti 350 i ntiyiso vanhu va ti 350 va hlupheka hi ku tekeriwa mali leyi a posweni ti 50 rand ta famba ni na vana vambirhi lava dendaku sweswo mara va tekeriwa mali ya ku hi ku layini yi tele ngopfu ni nyike tinamba foni ta n'wina hi mi ta mi kota ku mi fonela loko hi lungisile mali va fonela va ya va ya nyikiwa hi ti-back door hikokwalaho ka yini va nga va mangali vanhu valava va va nyikaku tinambara leti loko vo va mangala va ku yini vo pfumelela va ta no a ni ri va fanele va ku a hi nge va ku pheta hi ya va fonelanga i va ku okay pet hi foneli ivi loko a fonele va ku ma vona i pheta a nga ni fonela la 350 ya mi tekile i teke 50 rand yi pfuriwa ku va nandzu swi ri vanhu vo chava ku endla rizondo ka vanhu hikuva ni loko vo endla sweswo mindzuka siku ta suka va zonda siku n'wana wa mi tiva ma n'wi tiva na n'wina ene na swilo hinkwaswo swa n'wina tinamba foni ta n'wina na mapasi ya n'wina eka suka tirhasa na n'wina hi ndlela yo ka yi nga ri kahle se hi ta hetisa ku yini mhaka leyi hi ku hi ta va kha kuma 50 rand mi kha mi ku hi chava ku ri rizondo yi ta helela ku a hi 50 rand yin'we ni vula swona swi ta helela kwihi swi ta helela ni swi tivi ku swi ta hela njhani wa xivindi kumbe a nga swi endla sweswo mina swi lava ku ri munhu loyi a nga tivekeku a nga n'wi tiveku munhu loyi a nga va nyika swilo leswi kumbe swi nga antswa loko ni kha ni tshama na yena exitantini kumbe kun'wana kwala makhelwani wa ni tiva kwala ka matiko yalayo le kusuhani swa tikanyana butken ni ntiyiso swa hlupha hi ku ni le ku ringeteni ku languta xiyimo matshamelo ya swilo ku munhu la nga ha mali i tlhela n'wi tekela 50 rand hambi swi ri tani xikwembu xa va vona rand ya visiwana va hava nchumu van'wana va tshembele ka yona xikwembu xi ta va vona mo wun'we na yehova yena yi ta hlela swo tala ni mi twini mani ni khensile swinene nkarhi wa n'wina u khensa mina inkomo mani laya ka ku xikwembu xi ta swi vona ne thohila a teketelani timali ta vanhu swisiwana swa swisiwana a nga holi mani mi tlhela mi n'wi tekela 50 rand n'we mi ku hina hi pfukile hi lava ti 350 yani enhlekani minjhani njhani mpfukini njhani pfukini na mina support-a kokwani kwalano ku ri na mani ri musapoti nkulu wa EFF wa Malema mara sweswiwani mi vona ku le ku misledeni nkulukumba loyo mi vula yini loko mi kumile ku misleadiweni u vula ku ri hi yena masunguleni aka ku Ramaphosa se na huma Ramaphosa se na khomiwa loko swi jika yena sweswi loko va khomini Zuma loko ri yena sweswi loko va khomini se ku rhanga yena a ngo Zuma a nga khomiwa kahle se na humesiwa tsona swi n'wi khomi kahle ku va a swi tivo fane hi makwini kambe a ni ngo ku na swivangelo leswi a swi nyikaku loko a kha vula swiboho a kha vula miehleketo leyi mara ni vula ku ri yena loko a ri leader tsoni a swilo leswi fanele a swi hleketeni before sweswo ku ri na vona swivangelo swa so munhu loyi nkulu so na swona u fanele a swi hlekete khale sweswo before va khomiwa because mina ni hleketi loko ri EFF a nga va kona or yena a nga kucetela anteni kumbe swi nge swi fike laha swa Zuma ku a gina a ya xitokisini so yena a nga phusha ngopfu ku ri i fanele a ri xitokisini se ku rhanga yena sweswi a phusha ku ri hayi nga khomiwa kahle a nga va ku fanyeti mara ku tse hina hi va nga mpfulipfuli ku ri a va humesi kulukumba luya se swi nga ndliwa nga swi vona sweswinyana na mi twini bote na mi twini a khensa swinene 015 mingiseri wa me a hi koti ku n'wangula wa wu ri yini 24 timinete kahlekahle 24 timinete ntsena ku bile awara liya ya 13 wena u ri yini ke a hi koti mingiseri wa munghana lona FM ku n'wangula wa wena u ri yini twana lo mata ina problem ngopfu nkomba ku khomenta ka vanhu ra EFF na ti-question tin'wana va tsandza ku ti hlamula leyo Malema straight a nge hi hlamuli question yaleyo loko kha va campaign hi minkarhi yaleyo and a hi swa khale swi za heta na malembe va ku Zuma la ta n'wi vona a ri jele a mbale ma-worksuit as a patient swi Zuma u khomiwini ve Zuma i Mkhalaga so maswo phati yaleyo i flip flop pet xo sungula i phati leyi nga ri ku na mhaka na maAfrika-Dzonga yi na mhaka ngopfu na ti-open border va la ku vona South Africa yi kha yi tikiseliwa hambi sweswi hi nge le ku tikiseliweni na hina tanihi vaakatiko va yona so a phati leyi nga yisa ku hela va se va ready ku gavhena vo va na enga njhe so
phati yo fana ti-EFF a hi tiphati leti hi nga rhelaka tona hi tanihi ma-South Africa. Mina phati leyi ni vonaka yi nga xavile ya vahimani maxava hi nga yisa mahlweni i vanhu lava nga tiyimisela ku lava ku tirhela rixaka, hayi phati leyi cincacincaka mavala siku na vusiku. yo tlhelo rin'wana ra rolero un'wana muyingiseri loyi nhlekani hayi minjhani buteko hi pfukile minjhani buti wa mina ya hi pfukile mrava na tshembo la phalawura hi buti wa mina a hi la ku navelela phati ya EFF va khomaka 8 years namuntlha a va perfect and a ku na phati leyi nga perfect mara loko I think leswi va dlayisaka sometimes Julius Malema u vulavula effects na ntiyiso most of the times. Problem na vana a hi la ku yingisela ntiyiso just because swi huma ka Julius Malema. Munhu n'wana na n'wana u na ti-faults ta yena a nga perfect Malema mara loko ni cheka hi minkarhi ya ku tala u va vulavula swilo leswi swi nga na ntiyiso sometimes mara just because ko fana na loko a ku yini okay before ku ya sungula swa ku pay back the money swa nkandla ku mi byela ntiyiso tiko a xi tlela a ku ri na swilo swa ku tala leswi a swi humelela langutisani leswi swi nga paluxiwa ka state capture commission i swilo swin'wana swa ku munhu wa ku fana na mina ni nga tshama ka rural area ya ku fana na Phalawuro a yi nga ri aware hi such things mara sweswi hi pfulike matihlo hi kuma ku le ku dyiweni ka timali ngopfu. That's why maybe minkarhi yin'wana va ku byela ku a ku na mali ya ku pfuxa swibedhlele maxaka ya hina ya fa swibedhlele mara ku ri na mali leyi nga le ku wastiweni u tivutisa ku mali waste ka njhani va ku mali ya swibedhlele a yi kona. So swi tele swi swa ku tala swi ngo ka swi nga ri na nkarhi wa ku swi vula sweswi mara ku ya hi mehe i phati leyi ni daka ku yiva kona not ku yiva na matimba 100% mara ku ta dilute hikokwalaho ka yini mi nga lavi yiva na matimba 100%? Va nga abuse power ku fana na hinkwavo a nga kona loyi a kalaka loko a nge abuse power hinkwavo ka vo tiphati ta ku hambana loko vo diluteka n'wana ku 20 n'wana ku 30 va dilutana cause loko munhu o va na 100% ma kuma ku pasisiwa ti-budget tin'wana ta ku a ti pfuni vaakatiko ti pfuna vona lava nguva lava meseme ni maxava loko sa ya nghena va ta tlhe va rila futhi because a ku laveki munhu wun'we a va na matimba ku control. Va dilutiwile ka City of Tshwane, va dilutiwile ka City of Joburg, va dilutiwile ka Nelson Mandela Bay Municipality, van'wani ve ra swi tirhangi. A swi tirhanga hi ka ti municipalities leti ni hlaka ka tona loko mo langutisa swa giva va nga rhangi va dilutiwile mara majority na loko phela loko vo dilutiwa mara still majority ka ha ri mfumo lowu wu rhangelaka wa ANC wu tekaka ti-calls a ku nge cinci nchumu. EFF yi to raise ti-issues ta yoho from a distance mara at the end of the day i majority leyi nga ta counta ku a City of Joburg a ku ri DA, a City of Tshwane a ku ri DA, loko ni nga hoxisi a Nelson Mandela Bay a ku ri DA. Se ivi se loko mi ku mfumo lowu nga rhangela mbula njhani? No a ku ri that's why ni ta endla exception kwalano ku okay a ku ri DA swi tsandzekile. That's why loko ho langutisa timasipala leti mi ti hlayaka loko hi ha cheka ti-courses ta whatever leswi swi nga tsandza ku course ya koho va DA hlamuselani ku xivangela ku ri loko mo langutisa a ku ri na ku sabotagana somewhere ni tsundzuka ku tshamba ku va na sabotage ka masipala a ni sure ku i masipala wa le kwihi va pfulela sewer pipeline yi nghena ka mati lawa ya humaka ya ku nwa ya vanhu loko va langutisa va kuma ku i sabotage from whoever a nga le ka masipala ku vaakatiko va ta ku mfumo wa DA wu nyika mati ya le toilet. So swi tele swivangelo ni nge swi tivi as mara swi tele butete mara a va tlangerisa hi nga ku va ngo kula va ya mahlweni. Khensa swinene buti wa mina, khensa swinene ku mi tinike nkarhi mi hi bela riqingho, khensile swinene nkarhi wa n'wina buti. Ku khensa hina mativa na inkomo imana yitwa loyo yingiseri nhlekani botet aye papa mpfukile minjhani buti wa mina? Pfukile mihlangano nkuna la ri Shivambu. Khensile mavutano mi salele hi minute na hafu mi ri yin'we. A mona ku xigaga na ku nghena kwala ka mhaka le ya EFF na mina ni n'wana wa supportara leyikulu ya EFF mara sweswi a na ha swi tivi ku loko ku fanele hi ya ku voteni ni ya votela yini. Oy hi mhaka mi ri supportara yikulu ya EFF mara mi swi tivi
ani botet la swive leswi Malema nga swi endla ne leswaku hi le ku tuvutiseni sweswo leswi a nga swi endla loko a endla yini leswi a nga swi vulavula ku a sapota ku mhaka ya khomo ka former president Jacob Zuma ku emkhalabye a fane nga khomiwa a ni ri hi yehe former president Jacob Zuma a fane a khomiwa so sweswi jike kwini kasi ani inika swivangelo ani va nyika swivangelo ku mi hlwerile a mi fanele mi va khome khale loko mi lava ku va khoma sweswiwani se mukhalabye ma yisa ku yini mahlweni hawa nawu na ku munhu mukhalabye botheta hambi wo mikhalabye nawu u ta tshama u ri nawu nge cinci ende ku Zuma a za a khomiwa sweswiwa i timhaka ta Malema so loko va jika sweswi a ya ha swi twisisi kahle kundeka yini mani mi byele both before ni heta a ni mhleli wa tipolitiki mara ni swi vulaka sweswi EFF ni ta yi vona loko ya n'wi votiweni sweswi hi nge kumisi swona tivhoti leswi yi nga ti kumisa swo cause a ha swi tivi ku yime kwini sweswiwa cause swi tikomba kahle ku le ku tlangiweni ka xitumbeni laha ku tlangiwa politiki na mi twa buti wa mina khensini swinene nkarhi wo yi vona loko a ku khensini nkarhi wa n'we himba na siku lerinene neri alright so khensini buti wa mina ta vulavula na muhumelerisi loko swi koteka mundzuku a ni tivi muhumelerisi loko swi koteka mundzuku ne a hi nyikeni vayingiseri ntsena nkarhi no vula mundzuku loko swi koteka kambe hi ta twa hi n'wina loko swi koteka hi nyika vayingiseri ntsena nkarhi ngopfungopfu loko hi langutaka ka timhaka ta ku ku na lavawani hi va nyika nkarhi va tibulela kambe hi ta bula hi ndlela leyo no vula ka humelerisiwe tinyiko Morgan Shivambu ni Khalanga Pat Mathebula DJ yikwao DJ aye put Mary hi pfukile hi vona hi pfukile ma a ni kha ni byela vayingiseri ne ni nga ni vulavula hi hosi Magona ku a ku ri munghana wa mehe a ni hundze emisaveni i ka vanghana va me hinkwavo hi a ri yexe a ni vitana DJ se n'wina van'wani a mi ni vitani DJ wo twa ku he Khalanga he Bootfair a ni ri Khalanga Pat Mathebula na n'wina a mi tiviti DJ phela mina loko a no fika ni hume Mateu a mi ta ku Mateu wi mani fika ni hume DJ man se mi sungula hi DJ na nongonoko lowu impela ku fika ku mi DJ Patrick leswi mahungu hi matwako u twa ku mahungu ya tisiwa ka n'wina hi DJ Funny na skora DJ Funny vo twa ku mahungu ya tisiwa ka n'wina hi DJ Funny Boy swa ha tirhi sweswi Khalanga a swa ha ri ku tirheni ne a swi tirhi swi tirha kwala ka vameti kasi why mi vulavula nga ku DJ i swi swa le hansi na ni twa guys a ku swi tirha ku hala ka vameti na ku vona i bohelelile la ya ni boheli na mu tinsimu letiwani wa tekile wa tiva a yi tirheni ni mi tem vulavula mu ku mi la ku nyika vayingiseri nkarhi mundzuku mina na va nyika vayingiseri hi half past ka awara ya mbirhi a ni vulavuli ni to va amukela ntsena ivi vayingiseri va tintlontlha vagayiso Khalanga loko ma ni twa ni ku mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.